duvugira nawe akadufora nk'abandi bantu tugasana igihugu cyacu nicyo nakongera. Ariko iyo mwirebye mubona mutari abandi bantu mbese mutari nk'abakunda ngo hari igihe tubyibaza tukibaza koko twe turi abahe muri Kongo, twumva twebwe nkanye navukiye muri Kongo no mu Rwanda simazi mbagera mpunga wenda nze no gusura abandi abantu ko abantu ari abantu tatuzimo batwaza kubasura. Ariko iyo duhunga ugava hano ukajya hamwe ukava hano ukajya hariya, imyaka yawe abantu bariyo bakayisahura bakayijyana, inka zawe bakazijyana, ariko nawe ushidikanyaho ukibaza hari kutari umuntu. Nuko wenda bapfuye abakera, ariko ngo waganire na se ndaja yo icyo sekuru yasize, tugerageza kuganira na ba data baba bakiriho bakatubwira ko natwe turi abakongomani, ariko bitewe nuko tuhigwa bukware duhigwa bunyamaswa tukishidikanya ko turi abandi. Ahangaha muri iyi nkambi habaye mwateguye igisa n'imyigaragambyo k'impunzi ziba muri iyi nkambi ya Nkamira no kuri iyi nkambi. Nyakubahwa muyobozi, mwari mugamije iki? Tukaba tugamije kwereka amahanga ko ubwicanyi bukorerwa abatutsi no muri Kivu, abanyamurenge bo muri Sud Kivu ndetse n'abahema bo muri Ituri, bashaka ngo turebe wenda byibuze ko abo bantu, kuko nubwo twe twamwe turi aha ngaha dufite abandi basigayeyo n'isaha bakikorerwa ibikorwa by'ubwicanyi n'ihohoterwa, gufatwa ngufu ku babyeyi, tugira ngo turebe amahanga byibuze ko twayabwira icyo adufasha akatugererayo namara tukabona umutekano twanasubira nicyo cyari gendera. Ni wowe uhagarariye iyi nkambi, ni wowe ureba ubuzima bwa buri munsi nubwo hari abandi bagufasha. Uko mwari mwabiteguye uko iyi myigaragambyo iri bugende n'uburyo muri butange mesaje, ese iyi mesaje yaba yageze he ukurikije uko mwabiteguye? Ku byifuzo byacu twumva ko yagera kure, kandi ko cyo twabwiye gukora twabikoze, kandi ndizera ko haba no muri presidence iragerayo kwa Tshisekedi, kandi niwe cyane dushaka kubwira, rwose dushaka kumubwira, tukamubwira akabyumva neza, kuko twakoresheje n'imvugo inyandiko mu ndimi zitandukanye, mu Gifaransa. Ubwo wenda nk'iyo wibuka wenda inyandiko yo mu Gifaransa yavugaga gute? Inyandiko y'Igifaransa ngo nous condamnons le génocide qui fait par le gouvernement du Congo, qui fait par les Tutsis du Nord Kivu, les Banyamulenge de Sud Kivu et les Turi et les Hema de Turi. Iyi mirwano yasize byinshi, ikura abaturage benshi mu byabo, aribo bari hano, abana. Bundi buzima bwo muri nkambi, abana se ku bijyanye no gufashwa ubuzima bw'abana bwo bimeze bite? Bariga ntibiga, bimeze bite? Ubuzima muri rusange bw'inkambi ndabara kuberekambuye ku bijyanye n'ibiribwa, turarya rwose, tunywa ibikoma mu gitondo, tukarya impungure, tukarya umutsima, tukarya n'umuceri, biraguranurwa. Kuri icyo numva nta kibazo kirimo, ariko ku bijyanye no kwiga kw'abanyeshuri, abana ntago biga. Icyo dukora ni ukubahugura mu Cyongereza gusa, ariko ntago bimuha bava mu ishuri bajye mu rindi. Wenda icyo kuko tutinze aha ngaha, urumva ko abana bacu nabo bazadindira ku mashuri. Umwana wagumye kuba yagiye kujya muri secondaire, ngo akaba akiri muri primaire. Rero aho ngaho ni hari ikibazo ku burezi, abana rwose nta burezi bafite, bitewe nuko hano muri inkambi nta tere dufite ngari ho bashira amashuri. Wenda ni ari icyo simbizi, ariko abana nuko babayeho. Umuntu yakibaza ngo iyo mwumva hakurya barwana, sundi wowe waturutse agana Nyirizi? Naturutse muri Rucuro, muri lokalite ya Bwiza. Lokalite ya Bwiza. Ariko Rucuro twumva ko hari igice M23 yafashe nk'Ibunagana, njyewe naranahasuye, hari abaturage bariyo, nta mujya muvugana? Yego turavugana cyane. Bo bababwira ko babayeho bati? Kuri uyu saha batubwira ko bariho neza, keretse gusa wenda ibitero shuma buja buza bakiruka bakabarasa, cyangwa se ibisasu bikagwa iyo bari n'amabikica bamwe, ariko aho ngaho bari batubwira ko basa nk'abatekanye. Bo basa nk'abatekanye.
aha reka tubishimire cyane. sawa murakoze. Yes, ni Akamena Mto TV, ndi mu nkambi ya Nkamira nyirizina rwose, aho abaturage bo muri iyi nkambi impunzi zahungiye muri iyi nkambi nini, ubona ko zateguye ikintu gisa n'imyigaragambyo kugira ngo batange message ku muryango w'abibumbye, yewe kugira ngo n'ubutumwa bwabo ngo bugere kuri Tshisekedi, bakoresheje imvugo y'igifaransa bandika ko bari kwamagana jenoside iri kubera muri Sud Kivu. Iyo tuvuga Sud Kivu na za Bukavu gutyo, hari abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi bicwa, hari abahima, aba bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo ubuzima bwabo buri mu kaga, bamwe bavuye mu byabo, abandi baririwe inka, abandi bari muri iyi nkambi ni incike, ubona ko bamagana ibiri kubera muri Kongo, ubona ko bavuga ati nyabuneka Kongo igize amahoro twasubira iwacu, ariko uyu muyobozi w'inkambi yatubwiraga. Ubwo rero ni urugendo twakoze kugira ngo tuze turebe uko babayeho, uko babiteguye. Imyigaragambyo yabaye mu by'ukuri bafite pankarite iriho message bashakaga gutanga, ubona ko n'ubutumwa babutanze kandi bakakubwira ko nta gushidikanya ko ubutumwa bwageze kure. Ikindi kandi kabisa ndi kumwe na mugenzi wanjye ahangaha Claude. Iyo ureba aba bantu bari ahangaha ubona ko nibura ni impunzi ariko bafite morale. Ni impunzi ariko bafite morale, ndetse hari n'abavuga ko bafite icyizere yuko bazasubira mu byabo. Nk'ubu hari umutate twaganiriye avuga ati naje gutya nasize abana banjye 6 barabishe, ubu ngubu imitungo yanjye irimo abandi, ndi gusembera hano mu nkambi. Mu by'ukuri urabona ko bafite morale, ariko itari ya morale yo kuvuga ngo turiho neza, kuko ntabwo wakwishimira ubuzima bwa hano mu nkambi ufite imitungo wari usanzwe ubamo. Urumva aba bantu bari mu nkambi banini ahenshi ni aborozi kandi bari abahinzi, muri Kongo harera. Njye nabaye muri Kongo harera cyane, ikintu cyose uhinze kirakwitaba. Hari nk'umusaza twaganiriye yambwiye ngo we ngo yaturutse Gatoyi. Uzi Gatoyi haba urutoki, ibintu byinshi ugasanga barahinga bareza. Aho mu Bwiza haba icyo bita amashaza, hari ukuntu bahinga bakeza. Rero kubona barahangaha mu nkambi ubuzima bubagoye, kurya bararya, ariko ntago nyine ari nka bya bindi byabo umunsi ku munsi guhinga, akamenya ngo acukuye ibirayi, akamenya ngo agize ate. Ubona ko n'abantu nibura ayo masasu ntibayumva, nta muntu wabiba ibyo bagejeje ahangaha. Ubona ko bafite morale. Ariko hari umwe wigeze kutubwira ngo indege ya Monisco yaraje barasaho bajya mu ndake. Urumva ko bahahamutse, nubwo yenda bari hano muri iyi nkambi, ariko mu by'ukuri barahungabanye nabo ubwabo. N'aba bana mureba ahangaha ni benshi nk'uko bigaragarira amaso, nabo barasa n'abahungabanye, ku buryo nubwo bari hano ntabwo umuntu yavuga ngo barishimye 100%, ahubwo babonye. Hari umwe twaganiriye mu gitondo ambwira ati ngiye mbonye uburyo nsubirayo n'aka kanya nkasubizwa mu byanjye, mu gihe haba hari amahoro nasubirayo. Urumva ko ari ibibazo bikomeye, yenda twebwe turacyari bato, ariko abantu baciye mu bintu mu bijyanye n'ubuhunzi bafite experience kuturushya. Ariko mu by'ukuri aba bantu bari hano barababaje, kandi mu by'ukuri leta ya Kongo yenda ibashije kubumva ikagarura amahoro nk'uko babisaba, byagenda neza. Hari n'umwe twaganiriye avuga ati yewe umubyeyi wanjye bamusutse acide mu maso areba, yabimbwiye mbona emotion ziramufashe. Uwo muntu rero mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo ariho neza cyangwa se arishimye mu mimerere ya muntu. Abonye uriya mu mama tuganiriye ambwira ati njyewe ndi hano n'umusaza, ndi kumwe n'umwuzukuru, abana banjye ntabo n'abandi ntabo. Mwegereyo uno musaza urimo tuganire, hari ikibazo tuganiriye. Pro uranyegera kugira ngo nta kibazo ukoresha ko kugira nganire n'uyu musaza. Muze abandi bagiye batubwira bisanze muri iyi nkambi, hari abavuye mu Bwiza, hari abavuye za Kicanga, hari abavuye za Rugari, hari abavuye za Matanda, hari abavuye Mushaki ni Gatoyi. Muze we wavuye Ishanjo muri Kare. Ishanjo muri Kare ahantu haba urugano.
imbugu ziracyabayo. n'ibikeri Aha, iyi nkambi imazemo igihe kingana iki? Ugiye kuyimaramo iminsi. Iyo wumva amakuru aturukayo mbere y'uko wumva amakuru, ese ubundi kugira ngo uze byo byari bimeze bite? bimeze nabi Inka bakazijyana, izo batajyanye bakazica. Uhita ufata icyemezo ubonye inka zawe baziriye, uriyizira. Aba ariyo bakubwira gute? ariyo wacana ariyo ariko batari Iyo baguha ugira telefone? oya None se nk'umuntu nyine iyo bashaka nko kuguha amakuru bakubwira ko bimeze bite? ushaka ufite telefoni y'iwawe ariwe mbega uganira nawe Aha, ufata icyemezo uraza, ubuzima ubu ngubu aha bumeze bite? hari ubundi bumwe ufite Ase muze Kisekedi wamugereranya gute na Gasavubu? Wamugereranya gute na Mumbutu? Wamugereranya gute na Laurent Desire Kabila n'abandi baperezida bayoboye Kongo? abo bari abantu b'Imana cyane ariko uyu muntu uwabona ni ishyano ryaguye Kuki mw'ishyano ryaguye muze? kuko adufite mu kaga tutari turimo Mbere nawe ngwino umbwire, mwegereye abana. Aha, ndibere hano mu nkambi, nibere hano mu nkambi. Aba baturage bateguye uburyo bahereza message imiryango mpuzamahanga. Mbere uratangira utwibwira amazina yawe. Yahoza Aime. Yesu ashimwe. Jewe naturutse umurenge Muri Sud Kivu. naturutse twaje duhunze nyine ibibazo mwumva twagiye mu bya gihugu cya Kongo tuza duhunze twagize intambara nyinshi cyane intambara twaduze igihe kirekire kwigugumiriza wanga guhunga bigeze aho ngaho abanzi noneho bamwe baduturuka ku bana bacu bakaza batwiba abana b'impinja bakabajana umwana yamara icyumweru mu bihuru bareba kumucyura agataha ariko biciye mu nzira ndende cyane ariko ubwo bugome bwose nyine bwabaye ni abaturage babitezaga hamwe na leta yacu ya Kongo niyo yadukoreraga ibyo bintu bukeye jewe abana banje bari bajanye abana banje babiri b'abakobwa umwana umwe w'imyaka 3 umwaka wa kane utangiye tugeze aha ngaha jewe ngashimira igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye kuko abana banje basinziye batekanye ubundi nyabazanye muri iki gihugu barahahamutse kubera ibyo babonye imbunde zagiye inyuma yabo cyane bamara icyumweru cyose mu ishyamba batarya batamwa bataryama bakubitwa bashwetse abana bicaraga bafunze amaboko babahirikira aho ngaho bukeye badusaba ngo umutungo dufite ngo tuwubaheze kugira ngo baduheze abana tubaheza umutungo wose twari dufite. Watanze iki? Watanze ibihumbi 3,700 z'idolari bangarurira abo bana ariko bahita bambwira ngo ngende niba ashaka kubaho ngo nimuke muri icyo gihugu ntibakongere kukimbonamo. Ndabanza ndatuza muri icyo gihugu. Igihe dutujije leta iradukurikirana cyane ikarara iturasa hamwe n'abaturage tukarara mu ntambara tugira iminsi mu ntambara turi muri ayo ngayo baturasa badukurikira turara mu bihuru batubomorera amazu amatungo asigaye barayajana barayamara abasore twari dufite bararaswa bakarasirwa mu mazu abandi bagashinjwa nk'ihene kuko wa musore yaturirimbiye yatwibwije byinshi zabaje imitima yacu zatubayeho muri kiriya gihugu ni ibintu tugira mu mitima yacu tutazibagirwa n'ikindi gihe sinzi ikintu kizotwibagiza kaba Imana izadufashe dusubire muri kiriya gihugu dutekane tubone amahoro ariko niyo twabona amahoro ntituzibagirwa ibintu byatubayeho ibintu byatubabaje ni byinshi muri kiriya gihugu kuvuga ngo bakurikirana abana b'impinja umwana wabo uvuka muko baramutora mukamujana mu ishyamba ayo ni amateka ni akantu baduteye muri kiriya gihugu. Aha, muri Sud Kivu naho hageze abazarendo. Abazarendo nibo twabanaga nibo badutezaga ibyo bibazo byose kuko twese imidugudu yacu twese twari duturanye
n'abazarendo. n'abazarendo. Wowe uhunga wanyuze he kugira ngo wisange ahangaha i Rubavu? jewe naraje ku mupaka wo mu Kamanyura ndakatisha, maze gukatisha ubuce njana abana nja kubashakira ibyangombwa, barabinyima barambwira ngo tubashobora kumva ibyangombwa gusa ngo n'ikindi ko mpunga muri kiriya gihugu. njana abana ndabagarura, bigeze aho ngaho mbona nanone simpari kandi sinzaca ku mupaka abana banje batahaciye, kandi sinzahunga igihugu nsiga abana banje. mfite abana mbacoresha mbacisha mu mazi, abana baca mu mazi nanje nca ku mupaka duhurira muri kino gihugu. Aha, mwahuriye Rusizi? Twahuriye Rusizi. Mwahuriye Rusizi niko bahise gufata inzira zahanga. Yego. Aha, izi ntambara zo muri Kongo zabakuye mu byanyu, ni iki mubona cyakorwa kugira ngo amahoro agaruke muri iki gihugu cyanyu cyiza? Turabona ari amahanga yo bidufashamwo akabyamagana, tukareba ko batugarura umutekano wa kiriya gihugu. Wowe urumva uburibwe bwakugezeho abana bawe? Wamaze iminsi ngaho abana bawe utari kumwe nabo? Namaze icyumweru cyose. Abana baboshye? Abana baboshe baba mu ishyamba ntababona. Ariko mere, ni gute wasobanurira ububabare bw'umumama mu ntambara ku bamama batabizi ibyo umumama ahura nabyo? Natekereze kuvuga ngo ububabare bw'umwana, umwana ufite ku iberi waragiye aje mu ishyamba amaze icyumweru cyose utamugira, sinyaryaga sinyaryamaga sinyicaraga sinahagararaga, uko nari meze sinyari nkuzi, usibye Imana yo mu ijuru niyo yari zikomeza. Urakoze. Nawe uratwibwira, uri umumama Nyahoza yaturutse muri Sud Kivu, wowe waturutse he? Ndagufatira kwa Munyaruguru, ubwo ni hehe? Ku nturo za Kirorirwe na za Bamba. Yego. mu bihuru twihishe, abaFDL bakazamuka bagatwika amazu, atwitse amazu nabyaye, nirukankana umwana. Uhetse uno mwana w'agahinja muhetse hano gutya utaranakomera? Batwitse inzu wabyariyemo? baratwikira. Hari ngasanga aho byagenze gute? Hari ku manywa saa sita abantu bo kwa Simoni barazamuka, abaFDL bazamukanye, turahungana twese tukagenda twirukanka tukaja mu migezi, bakarasagura amazu, bagatwika, bagafata ihene, bagafata ibintu byose byo mu nzu, imyenda yose bakayirukankana. Turahunga tugeze ku nkuro ku muhanda, tuguma aho ngaho ku muhanda, twagiye kumva ngo inzira bayifungiye mu Bwiza, turahunga tuza kwibona hano mu Rwanda ko twaje nta kintu dufite, ariko ari abaFDL n'abazarendo. Ariko ngo abazarendo ngo ni abantu baho ngaho, ni abazarendo mwabonaga mubazi mu makaritsiye? Oya, ni abantu mbese ntabwo tuzi iyo bagiye baturuka, n'abaturage baho ngaho bakaba bazi bafitanye amasinye, twe twahunga bo ntibahunge. Abaturage baho bo ntibahunge, kandi mwese muri abaturage mubana? Harimo abanze guhunga, twe tugahunga twenyine igikunjuke, mbese tukagenda, cyangwa umuntu akaza akakubwira ngo muhunge baraza kubatwara nijoro baraza kubica, ubwo tukajya mu migezi tukanyagirwa. Ariko urukumva kaho ngaho bararobanura? Byari ibibazo mbese biri mu rusisiro, nk'umuntu akaza akakubwira ngo nimuhunge nijoro baraza kubica. Noneho igitero niho cyaje, turirukanka, tumaze kwirukanka abandi bakatubwira ngo abaFDL ngabo ntitwabyemeye, ariko badutwikiye amazu. Sasa batwika amazu ku manywa, ihene barazitwara, inka barazitwara, ababyeyi barabaviyora, n'ababyeyi bakabaviyora. Na n'isaha hari abamama batatu iwacu bishwe muri quartier iwacu, barabica. Guhungana akana gato kagifite kataracika. Aha, wabishobojwe n'iki? Ikintu cyabinshoboje rero, nabonye baturutse iyo hepfo kwa Simoni baje birukankana Karura, ariko kose abaFDL bari gupakira n'ibirayi mu mazu, bamara gupakira ibirayi bagahita bashumika amazu bagatwika. Ubwo nirukanka mu mugezi n'abana banjye bangurikiye inyuma, nakijijwe n'ihene z'umwana wanjye w'umuhungu yari ashoreye w'imyaka 13. Ndabunga ati izo hene zirekura, amasasa abaye menshi turazirekura, babaretse kuturasa aho turirukanka, nuko twacitse. Aha, muze wavuze ngo bamwe ngo bamwe barahungaga abandi bagasigara.
niko yavuze. koko se nibyo harimo abari bafatanyije nabo nabo bagome. atari abaturage se muzi, atari abaturage mubana? nabo bahitaga baba abasirikare ako kanya rero kubona ukabona abaFDL rero bakimara kuhagera nabo ukabona babaye abasirikare nabo bakambara iby'igisirikare nabo bagahita bakiyoberanya. bakambara iby'igisirikare kandi wari uzibona umuturanyi akambara iby'igisirikare. muzewe waturutse he? Naturutse mu Bwiza. nawe waturutse mu Bwiza. wahunze ku manywa? Nahunze ku manywa. amasasu ari menshi cyane. inkuru yo kuva mu Bwiza kugera aha byagenze gute? kuva mu Bwiza mbese habaye nk'agahenge k'umunsi umwe, ubwo dufata za moto turasa munyura he? tunyura itongo guhinduka wazanye iki? muze muri iyi nkambi urimo nani? abana nabo abana bakuru abashingiye babiri. inka abandi batubwiye ngo inka, amatungo, amazu yaratwitswe, amatungo arariye. aho nahavuye batarahatwika, ariko abaturanyi hakurya byaracitse. ako muze ko wariye manda nyinshi, abaperezida bayoboye Kongo batandukanye na Tshisekedi wamuvuga gute? Tshisekedi ni adui. yego Tshisekedi yangira izuba, yazanye terrorism, aravangura kandi gahutu na gatutsi bikurikirana. ariko harimo n'abahutu, ntabwo ari bose, harimo abadashaka n'abaturanyi babana n'abatutsi. rero Tshisekedi nabaho mfite imyaka 85, sindabona umuntu urwanya na Tshisekedi. Tshisekedi ni umwicanyi, ni umwisi. Tshisekedi yamaze amatungo, yamaze abana b'abantu. inka uzi igihugu kirimo inka, icyo aba ari kizima. amata bahari ziradutunga tukanywa amata. Yesu nirembe yakora mfite umwana wasigaye ngiye ndi mu nkambi. umwana mwiza n'agakobwa kanjye oya ndi mu nkambi Rubavu. ubu sindyama buracya ntibwira. bigaragambije uyu munsi Jacques Ariyo, ariko abaturanyi zabashyize ubundi inkamagana twari turi muri interview. muze iyi message mwatanze nibyo kanze ndakuvugisha. ubutumwa mwahaye amahanga ko mwavuze ngo abantu baricwa n'iyo miryango y'abibumbye irebera, bwagezeyo? kugira amahirwe amahanga yabidufashamo bakadutabara bakira muri ya muntu uwuhe Tshisekedi twishe uriya muntu amahanga akamwamagana, ariko tugataha tugasubira. urumva Tshisekedi arumva iyi message yawe, ariko Tshisekedi ntabwo yumva ikinyarwanda. wowe ku giti cyawe muzehe wamwihera ubutumwa mu rurimi yumva Tshisekedi? Mimi naelewa Kiswahili. Mchecheka muherezo. Ego. Unanisikia? Mimi naelewa Kiswahili. Mimi niko Mkongomani. Kufika hapa mu Rwanda ni sawa ya mkimbizi, mimi sikuishi huko. Niliishi Mkongo. Yeye manake apende Mtusi, analeta tribalism Mkongo. Mimi niko na miaka 85. Sasa mimi napondekana hapa, niko nakula, lakini roho yangu iko mbali.
roho ilishakwazika. Manake pale siyaona mwenye anahukumu kama Kiseketi. Huko Kabila, Mobutu, Kasavubu, mimi siyaona mtu kama huyu. Maana ni mtu mwenye uwazi, mwenye hapende amani. Ile ndio jumbe yako. Inaacha tunauzika sana. Ndio vile. Maana kama wanatupatia amani tunarudia kwetu. Mimi siko Mnyarwanda, mimi niko Kongomani. Tshisekedi uvuze ibintu byose ariko ugereranyije abandi ba perezida bo muri East Africa ni vema, watu wazuri kabisa. Watu wazuri, hakuna ubaguzi walikuwa wanaleta mu watu. Ese niriye jambo wabwira Perezida Kagame, perezida w'u Rwanda, niriye jambo wamubwira ngo twarahunze twakira turiho tugaburirwa n'Abanyarwanda. Kagame ni umubyeyi mbese muri make. Kagame wamukamira cyane. Urakoze. Namukamira kuko ubu ndarya nkaryama. Yaraje anyakira ndi kurya ibivuye mu gihugu cye. Mbese ni umubyeyi wacu. Muze urakoze, message yawe iragerayo. Turieranje igere kwa Gisekedi n'izina. Asante sana. Merci. Aha, ngibyo rero twaganiraga n'abaturage, turasoje ahangaha. Bafite morale ariko bafite morale, nta masasu bumva, nibura utwo babonye bararya bagasinzira bakaryama, nguko uko bimeze cyane twe twibereye mu nkambi ya Nkamira. Yes, ya Kamena Mtu TV, ku biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ntabwo byoroshye mu buzima nyine, nje gukora iyi nkuru ariko ni inkuru ibabaje n'abaturage. Ni impunzi ziba mu nkambi ya Nkamira ahangaha mu karere ka Rubavu, zaramukiye mu myigaragambyo. Tuhageze dusa nkaho dutinze, ariko ndi mu nkambi nyirizina. Banyemereye ko ninjira mu nkambi. Ndi kumwe n'abaturage bagiye batandukanye, ndi kumwe n'abasaza bagiye batandukanye. Batangira mutwe. Desire iwacu ni muri Kongo, habaye harazazanira. Tumaze imyaka itabarika, nta mwishure bakunda umusaza, ariko navutse bahora baduhuza. Barigeze bashaka kutwica bajya kuturoha za Kirozi. ni muri Kongo ahagana hehe? Kuva biriya bice za Burungu, za Ngungu, za Pati, twagiye tuva mu bihange bihungu Masisi yose. Rero bamwe barapfa, abandi babaroha mu bivu. Nyuma amahanga aza kwamagana ubwicanyi muri za mirongo ine. Noneho bisa n'ibihagaze za 1994. Noneho abicanyi bishe mu Rwanda bageze natwe baratangira ni interahamwe. Natwe baratangira bakijyamo bajya ibyacu, uwo bahuma n'ibyo bakamwica. Tugeze aho turahunga tuzima. Wowe wahungiye mu Rwanda ryari, umaze mu Rwanda igihe kingana iki? Ubu ngubu ndakubwira muri 1994 nahungiye aha ngaha, hamaze nk'imyaka 5 ubuzima buranturanana. Iwacu hasa n'ahatanze agahenge muri Kongo, subira muri Kongo. Ubwo nakuye muri Kongo nko mu 2000. Noneho abana mwegereyo. Noneho tuyo ngiyo 2002 ubundi bakomeza kuduhiga
inka zacu bazirya, hari abantu babica, hari abo bagiye baca ibihanga, abandi tukagurira imirambo iyo baba batsinze, tukabaho muri ubwo buzima nuko kugeza ubu ngubu. Noneho muri ibyo bintu bibiri turiyo batwica baduhiga, bigeze kuvwaho muri uyu mwaka wa Gisegeti. Uyu mwaka wa Gisegeti noneho bise basa n'abari gukora amazu. ni ukuvuga ngo wowe wagarutse mu Rwanda uhunze kuri iyi manda ya Tshisekedi ya intambara ya M23. Yego, niho nahungiye aha ngaha. Niho wahungiye aha ngaha. Iyi nkambi rero uyimazemo igihe kingana iki? Nabanje gukomeza kuriya imiryango yanjye iri hano imaze nk'umwaka. Njyewe hano amaze icyumweru. Ni ukuvuga wowe waje ubona n'ubundi byakaze birambiranye nawe ntawe imiryango yaraje, noneho nsigarana inka zari zarasagutse, ejo bundi barazijyana, noneho baraza barazitwara. Inka zawe bazitwaye ryari zanyuma? Bazitwaye hamaze nk'icyumweru bazijyana. Papa, muvuye ejo bundi, mwebwe mumaze igihe gito hano muri iyi nkambi, mwasize bimeze bite hariya hakurya? Abantu bari gupfa n'uyu munsi, hari amatungo baratema, hari interahamwe ziri mu mashyamba, ibi birunga mureba birimo hano za Kibumba. Za Kibumba. Ubwo rero baragenda za Gicanga, iwacu niyo twaturutse. Ubundi aho inka nyirizina zari ziri ni Gicanga. Mbese mu bwiza ariko mu bwiza. Papa, ku byapa mwigaragambya twabonye mwandikaho mutabaza ngo MONUSCO muri hehe, ngo mutabara abatutsi bakomeje kwicwa. Ese aya mahanga yo nta ruhare yaba afite mu bwicanyi buri gukorerwa muri Kongo? Amahanga ahubwo asa naho hari yadutanga, kuko ni ukwitwa ngo za MONUSCO ziri muri Kongo, ariko ntawe zitabara, nta ruhare babigiramo, ahubwo ndabona abicanyi mu bicanyi. Kuko abatwica badutabariza, rero tukabona ko nabo babifitemo uruhare. Kugira rero ibi bintu mubitegure, mu byamagane mwese mubihurizeho, ni akababaro muterwa n'ibiri kubera muri Kongo. Yego, kuko bakomeje kwicwa, dukomeza gupfa. Imyaka nkubwiye muri za 39. Ni kera pe. Ubwo namenye ubwenge ndabisanga, none kuvungana n'abana bacu bari gupfa, bari kubarindira. Ubwo rero tukavuga tuti rero amahanga kubera iki duhora twicwa aturebera mu nyegereze y'abana. Yego, amahanga nayo abifitemo uruhare, kuko atabigizemo uruhare yabwiye nka perezida wa Kongo bakakesha gupfa. Igituma rero na Gisegeti akavuga kutwica kandi bigahogwa, n'amahanga abifitemo uruhare. N'amahanga abifitemo uruhare. Urakoze cyane. Nawe uratangira utwibwira. Nanjye babita Kabetezi Semizerero. Iso nta kwanga kwita nabi. Iso kwanga kwita nabi. Yego. Ngo rero ndashaje, mfite imyaka 20. Niyo myaka 20 rero nahungiye aha ngaha mu Rwanda ubwa kabiri. Ubwa mbere 94 narahunze ngira mu kandi ya Byumba. Bagihungira hano muri Rugenge. Hageze baraza baratwishe, batwishe hashitere tujyana ibyiza. Tugeze rero nibere komeje kuba mibi, usubira muri Kongo bisa nkaho umutekano usa nkaho ushatse kuboneka. Igihe cya RCT. Nyuma yaho rero dukomeza kubiyo nabi gupfa, batwica, batubanya n'amatungo. Ubu uvuye hitwa Masisi. Wowe uvuye Masisi kuri cyane hasi ahise Gatoyi. Igatoyi ni muri Masisi. Nuko ubwo iri Gatoyi uba ureba za Kibuwa inyuma. Ni Kibuwa ni Masisi, ahubwo hakurya za Biriko n'ahandi. Za Biriko. Iremeka bari guri. Iremeka ni Masisi nuko. Yego. Ubwo rero mpunze ngeze hano ejo bundi, ndaza hano hageze mu kwa munani. Nibwo wageza? Nibwo nageza. Kufunga, twahunze FDL, twahunze Abazarendo, twahunze Mayimayi, abo abantu baje
gushikisha bose rero n'ingabo za guverinema bose zabaye guverinema ubundi ingabo FARDC ni ingabo zanyu zose zari ariko izo ngabo zanyu ngo nizo zabahindutse izo zaduhindutse zari zacu twese twari guverinema ariko baraduhindutse ubu turaho dutyo tumerera nabi ariko hano twaratwakiriye u Rwanda turashimira cyane twaratwakiriye abahunze turaho abasigaye n'abamerewe nabi nk'abana bacu bari za Gatoya bose ni bose yose none iyi myigaragambyo mwayiteguye we warugamije iki kugira ngo uyigemo icyo tugamije ni ukugira ngo n'amahanga bibone maze ahasigaye mudutabarize mbere ko twabona iwacu twabona amahoro tugasubira iwacu nicyo cyari rigamije nicyo kigamije abantu baravuga ngo ibibera muri Kongo ngo ni jenoside ngo amahanga arebera mwe nk'abaturage iyo mbehe mwayisogongyeho koko mubishyire mutanga ukuri twe twabibonyeho ubu ndahangaha ariko nanjye naravutse data sinamuhambye bamujyanye n'inka ze barazijyana baramwica atiyahamba ubu ejo navuyeyo banyiciye abana babiri n'utwo ntangiye koroza natwo baratujyana none rero sinakubwira ngo ibyo no kwerekeza amaso ni uko ari iwacu nta handi naje urakoze cyane se muze se mizerero none se ukuzerera aha abamama kuko uriya mu ntambara abamama nibo bagira ibibazo nibo bafatwa nibo bagira mama